4 lica, od koji trojica od Skopje i jedna od Gevgelija, policijete gi posoči kako odgovorni za nesrekjata na patoč tip Radovi Švokoja, dvajca migranti zagina, a 12 beja povredeni. Tije od denese su krivični prijavi za trgovija solugi i prevezuvanje migranti, a dvajca odniv se zadržani vo pritvor. Rutata na nelegalni od transport odelo od granicata so Grcija do granicata so Srbija. Migrantite bile prifakjeni vo Gevgelijsko, a od tamo preko Lipkovsko-Kumanovski od region kada vremeno bile zasolnuvani, ponatamo bile krijumčareni kon Srbija i zemlje Teneju. Poprefrlanje grupa od 23 ilegalni migranti preko taka narečeni od zelen pojas od Grcija vo Makedonija na 25. juni soglasno prethodni od međuseben dogovor na členovite na kriminalnata grupa. Eden od njih so vozilo i veko od selo Bogdanci preko Valandovo i taka narečeno to Valandovsko brdo se upatil na dogovorena lokacija vo blizina na selo Kosturino Strumičko, kada što bile migrantite. Tamo gi prifatil migrantite po poteklo od Bangladeš i Šri Lanka gi smestil vo zatvoreni od tovaren del od voziloto i se upatil kon štipso namera da gi preveze do Kumanovsko-Lipkovski od region. Pri transportot zaradi neprilagodenost na uslovite i konfiguracijata na patot, to izgubil kontrola nad voziloto i so golema brzine udril vo metalna zaštitna ograda, poradi što od silinata na udarot na lice mesto počinale dvajca od 23 ilegalni migranti koji gi prevezuval, dodeka 12 beja teško povredeni. Vozač od togaš izbega od mestoto na nesrekjata.